Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Ya kata kajing penyat jong ke CEA dah kumwepat live na ka hukum bayo na ka resolution jong ke jela bala penskem da ki MP na tura bat na Raja Sabha. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Hadin ba u MDC kamau kruat uba charne so syang ula penyes no syaka parti NPP menta kasngi jong ka kasau terik uleber arcar psau la penlong ya kejinyalang ke bandingkong jong ka parti NPP hamau kruat harengkat kejinya don lang kinong yelam ka parti NPP uba Hamletson Doling working president uba Himalayan Changpuliang u advisor education uba kit borlang nongrem state president ke NPYF di amperin lingdo kementeri ketenat ke koi kakia bat penyai sings im UCEM uba HS dingdo lembat kiwe deh haba ajingkren uba Hamletson Doling ula ong baka parti NPP kadai ke parti ke ba ya terlibat kat nang mi kisngi ka parti kanang klan kat ba nang ya kipor ula ong ba kejinwan penyesok jong uba karena sok chang syaka parti NPP kalong kalenti kabadai ba onjet ya ka parti NPP namar kadai ka parti ka baklan haba ajingkren pat da ka Dr. Amperin Lingdo kala ong ba kajinyak ajingkersyan jong ka MP natura ya kasi ebi kadai kajin peta daki nrupho ki MLA na Meghalaya ban kersyan ya kasi ebi kenang ba kasorkar pedang kamla ban penteri kam ya kasi ha kejela Meghalaya jongi susu ka Dr. Amperin kala ong ba kadai ban pha sakawai ka MP ban ai kersyan ya ki MP ki baladon arngut menta na kabenta ban penklan ya ka ketin na kajela kajongi namar ki an kin ban sami kidang bun. Ke NPP kare ke parti ke belong siteli. Ke NPP ke parti kare perlang hang ha. Kamtan mentale le. Nadua balawan iba person tensong ko present jong ke parti. Ke bani kong do ke ban le pakat belong ngelet perkhan ya ke parti ke sogi. Bab namar bagawan ru regulation MB ilayak dikatakan pada Dr. Amperin. PE ni menta ni parlet ban pelong ke public meeting dari ke jilang pak pak setiau pihak dari sekelinci sekian ni parlet ban pelong ke jilang dari lek bagi akan do ban ten shwai la joka ye kesam hagi unit hagi block pada district Santi district niladak ban bet ban scam ban live lagi block iladak ban lek ban scam isa sang live di blok ban lek kita ke bawah peneng ke mau perobat ke nong keren ngimbalek cepat pak yuan shwa temuan mentang si papi pung ke perang rekam ngine te shwa yang jok parti ke sogi mengira ke setiap abi kami pi karni kamno mi sokmen mi sokhem siam bagi tre om jai te kita ke jinga keren ke jinga phelu jumot jongi menta ka sni ka persisa ka partai bagi lalong sisa kinong thau khobor ke bae ki joga ro sni ki keren ki keli ki ong hato kata ka jing bana na shrom shanen bawa karne so shang on punya so bat ke NPP kalong sisa ngala de bong tu kapor kan sobatai bat kan ne ka de kata kapor ka bangala de ong fi grosgi bat mata i kumne lalong ulida kumba upai pa ula shania ke ni parti nadu senam arja khatra balak banjo khat khandai mut ki MLA but how news nam arhajar arpulai ke bagi ladan kumba arpu hnreu mut but kani company Ya kata kajing penyat jong ke CEA dah kumwepat live na ka hukum bayo na ka resolution jong ke jela bala penskem da ki MP na tura bat na Raja Sabha. Dan manore bastang ban persyang ban penkelumar syapang ke MP na
Garo Hills. Kiang ba kayeng hapo yeng darbar an ban kakershan ya ka CAB. Balai Katura MP kayeng ban kershan ya ka CAB. Kahap ban yeng. Ngamar kara hakakti jong kaya ka resolution na yeng dorbar an na Meghalaya. Bala kren syai baha ka jella Meghalaya ngi kinriu bungot ki MLA. Ngila batha ya ka sarkar kami ba kambit banwan ban pentri kam ya ka CAA ha ka jella ka jongi. Kahapan yeng. Kiba kren ban ben ya ka pet bha. Kaong kumno kaan. Kaong ban insya ya kiba 1 wir ngado utaw snem shi hajar 2000 hajar shispa 2014 hajar khatsa. Laga ka agatha ka persya ya ka CA kong kanong yalam na ka MPP kan le ya ka bakla. Naman kara maka naman ngimdon MP nawan shalong parliamentary seat. Kara maka ya kato karay jongi hapo assembly man ay hakti u prime minister banang. Meray mame ya ka CAA kat pames ngobit tang ba kani kadai karay jong kajelam Meghalaya. Timapi kibampat sumto ya ka jing penyad ha parlimen wajusna ya ki breu kibapen pluma ya kata ka jing pentit. Ba ngiyay up ya kata karul jong kani ka CAA nula syuk lano bangkala lada kadan kata ka corruption ban sulong against bet ya ka sarkar la jong ngiro ngilama ka jing don opposition ngim ju yempi ban syu condemn bet ya ka sarkar kadang vi dalam tiya Lang baha ka demokrasi, ka opposition, bat ka ruling pinya trela. Tongin niya pa. Lem na kakti kumuto upon sa pilot ban ang ngam don jing tip AA ya kani kakam. Pila soy lang. Pila don lang. Pila bang smile lang. Bat kaway ladang ngalak ban penteli kung kakentay long kube. Ya kani ka one Shillong parliamentary constituency. Ublay ula ay lupa ka jingka kubo hidot tap. Way ka MP kaban ay kti ka diang kti kamon ya kinegi arwat ki MP baladan siya te mantan klan ya ka kentin nagabenta ka jella ka jongi. Hidang bon ki an ki banwan siya kman. Nga taray mo pi haka jing sulto badit chopi pishong air pishong ting bapim sulto iya kani ka sign birthday kat sata sa dorbar tauan ka quality ne ka qualification ka baar ka balay ka long pi ha daki nong ya sa ki ba sulto ya ka tin hindi Maksmo EA, Shari Gibril, Shari Nongway, Ngataray Pitip. If you are in Rome, you act like a Roman. Kinum siya ipibot kren na datin kasi siya ti. Henry, piliban kan ma, ngiyayang kaway. Banong siya pat iki, ban pelong an. Badai bek ban puli dekat tin dindi hajela jumi. Shashnong jongki ngin lale ru. Pihak pa daki banang hindi. Tapet pi yekini ki candidate paro. Pilayos ngogum no. Pi ikap baki dia pay ya kajing kana.
hayeng dorwar tauan nakakaktin kabatang hang niru laperwil laperput ihap perkat ketak kadai ke qualification ke balai ke qualification ke basau pihak pak daki brio kibaladon ya kata ke experience ha ke politics but klaim dako ngatarai hapdeng ki candidate baro mano bala job santali ki election MLA dan don't you nang dan tharai yola job santali ki election MLA ngam tharai kawai ki MLA ki la job ne kita ki nam yale kin pha syakata kalempung dorbar tauan klemdon kejingjok tang iwe i election barit ru kumno bintray kam ha parliament kumno ngintray kam ha parliament pidayban kenmao baka NPP kumalabat ha kinong krem siya jonga ni hap i kam no dan di boong katu kaar maloy ngalayo i awat apo media yung kaar maloy bakwa bang atli gicuki kawang mapigin ng mga kurwatip mo nang ni Sakman. Ngamlare ban bang armoloy siya ay nga ban longbat MP bat MLA nga hap IT no away. Iya gitu gibaong armoloy imat ki armoloy makin pat siya ya kasan pertay. Syukuran lemir kong to. Kabae kami kakam. Tiswa bangin ya kana bat bread mouth. Para buang na siya mga nuksa jong kajinsya bread mau. Ngina NPP la siya nakaray hakajing penya jong iba Hamlet doling hakini gisngi bangin lumlut yaki mau baki bread kini syangi bat iba Hamlet iong in halo dapat jingking ba daw tu mau banang instead ya karoy kapar si Krishnong kita bujong. Hindi ba Hamlet? Iladat ka rin niya kata. Ay, kito kimao, kimnawan. Kita laay sa kasimen, ay sa usyate. Nginang tay mangiya ka ni Ijala. Ba, hakabak haddo, yo bakla kaktin kakilid. Ngahap terwahak matupi. Tinggal simnya kata karai ramba. What on container ram. Inong yalam gede inong yalam. Ngin jupe de container ram. Ngin pa bad ngan terwa. Ngaterwa hak mat jopi. Inong trikam jong ke NPP block berkemai jumi hapo mokurwan. Ya kejingploy ke jonga. Ban kam no ke MLA. Ngantray sitam ngadang don sa kumba sibnay siteng AA kani kapon ngantray sitam nganlelong nganlelang ni kijing dawa kijing domkam kijong pi ha kisnong itaw kijong pi ngadikaya na de kakerteng kisnong hilenti kisegin pag nganra kat bangala ya kajing yada nakabenta jong ngilang barok Ngen palada pipa yang hakani kecing terwajo nga syakani kakam batumay nganum tiak nganum den hado bangandayo kecing tip kebatikna baka sarkar kebe kam day ban yorot yani nganum ya wer ya pi shalenti sesengkin sesurok ban pen mensau ya pi ngan let marway kadiuti ka jok pi jiet tang ya ka MP ngan dalalong MP ngam dam tam bani weri pi shalenti surok sakir ngan let sha parliament ban kren yaki issues jong pi jonga